Ya, fatalo patu soa man malo tatori Yesu Kristo. Nei vai ngoli reso. Ya ai pite anela, ya ol vai asul lo fa tau I Puapuaga tatori se o tulon fa sa tauri ni mo tauru. Pela na mai mo mai nei fa sa longa I po le ya la leo, ya la ia ni na po le tula. Ya e fai la ma se a fo I ma se a Faaola moli ina ia mawhai ona whatu mawina tātou whatu tua le ngata leo tātou taltanunga tātou li o Yesu Kristo I mea ia whaia mea ia la ia whaia o mea ia tāpenaina tātou asi o tātou talo e tua ngā le mai oe mai ere ngā pa ia la whawhio o mātou soson sili e iei whaunga lo mātou wali e moni ai lau a vea ele nei vaenga le aso ina io ia ai o whina ngaro lo mātou tai mata la wafio fa wau se fa mai ina na ia vi ia lava oilo mātou butua le ono Yesu amen amen ai le I o atu la I le a foi I se avea I mole vai taule nei o le a foi o le seta o te mina fa asa taule nei tātou li o Yesu Kristo o lo iei pia lava tātou tulu nei mana langi atoa I tūlanga whingatai pio na iai le tūlanga le o le whamai le wailo nel convent 19 pita ila e tawana ye se tali me le fionga le tua ina ia wha ma whanawhana ina I peo tātou loto te rifo inisi ua whasiringia whapea pone I unga ene o mea ua ngai mai o le tali a le ai o mea ia o lo iai tutono po kalame le tua a whalongo fo le tusia le whaisalamo mta o pui fasu ma le ono whaifu mo ma le lue whapea o le atua o le tātou maluia ma lo tātou malosi e whai o ia ma fisosoani silisili Puapuaga mai o le mea lea tātou te le fifefe ai pe a whaaliliwina le laulangi ma luluina maunga I totono o le sami whamai upa le whaisalama o le tātou atua o le tātou maluia ma le tātou malosi whamai e fisosoani mai o ia I mea pe apa I Puapuaga ina I tātou mai tātou te le fefe la ai sea o lo suifua le tātou watua o le tātou watua o lo avea mo tātou whaamalunga e lua mei e tau le whaisalamo o le tātou watua whamai e malu ai tātou a malu lai tātou I le a whaina I tātou so se mea o lo anga I mai tātou soifuma leo a renga te lea whamai o tātou tua e marosi e le whaamoe le marosi ma le silafia ma le loa o tangata I nei mai tau e tātou te whaamoe le marosi wale au le tua I ma whai o na maluti alu tātou ola ma tātou ola sa loto whaamalo loi nei tātou e wale ngalo ia te oi o lo soi fua tātou atua o le tātou malu o le tātou marosi tātou te le fefe se mea po le ale tūlanga o le laulangi e whaliliwina le tele o mea e tū maua whaamaona le tātou atua a wafa mai lava le whiunga le tua e le liliu lava ia o ana nafi o le so se io le whaavau e tū mau whaamaoni ma le lofo le tātou atua a o le a vea ila le nei tu waso mantua fo ila pe o le aso wharaile le nei a pe o ana pōla le o le stofi pe ila o na pōle sa whapea o na o iei te fo ina tatalo i whatoanga ki te mana ai pe ila o ina le na whalata ina I o iei luta whawhiti e mapetelu ia se waika la na a wafui la le a salente nei o lana savalinga muli lava le ai o Jerusalema ia ai anga I manor vai aso nei vai aso la nei anga ia to I lo fasata roina se o atu la sa o le aso le e tu mag malo mai o ia o le la tatu te ei pila o le fiafila nei le tatu tata noi ile aso la le anga ia taiao ile aso farile le aso la le iona Puapuaga pita ila o tu se faitau e mo mai la le perunta au pus fuma lua fa I poe lua e fa pia ia vava yatu ya Yesu o le na taita ina ma le na te fa ato toina ia le tātou fa tua fa mai o le na ono sai le sa tauro na fa tau va ia te ele ma ona ole oli sa tu ia na luma o nofo fo ia le tu tau matau o le nofo ali ia le tu fa mai la ia le tala tu se epe fa mai ia tātou vava ai atu le o Yesu fa mai o le na te ina o tātou fa tua
mai o le na ono sa ile sa tau fa mai na fa tau va ia te ma ona oli sa tu yo na luma fa mai mo na fo ia ile no fo ali ile tu tau tau le tu o le meta wala i o ia le te fa te pa i tatou ile mena tupu le taimi le fa sa tau ino tatou li o Yesu Kristo mai fitu ni mea o tu na o e tata no ia te oe ona o le aso tonu wale nei o te na o lava ina ia fa peana fa ta waina ia i tatou awa o le aso alea na fa tau lui na ile fina ngalo le tua ma le mea na rai o na fio mai Yesu le laulangi nei sa fa tau nuina la ile aso le nei o ta ua lola le fa sa tau ina o ia i lunga sa tau e tonu lani fetalenga le li o Yesu Kristo ta ua fa popo e malesi fa mulmulo na fitu ile ona fetalenga mai lunga sa tau ona fa ta ua lava le aso le awa pawa le o le aso ile tala fa so pito le o langa fa Kristian na fa pe ona fa tonu ina ia le li o Yesu Kristo le fina ngalo lon tama man to fo ile ka ele fa to ke te mane sa fa pe atwai lo tamai a fa imfaina be ese le ipu mai acha ya be ese pite ya ne wona e fa yelo loto alo fina ngalo le la u fa to no rola fina ngalo le li se ya o lava ina u fa sa to a o mena ia fitu te nao ina ia fa ta waina ya te oe o le fa tau da so le fa sa tau ina ilo tato li Yesu Kristo ina i mawhai ona tāua mawhai ona o wina mawhai ona fatu mawina ilo tato loto ile le leilo le mena whai le di o Yesu Kristo o le memo muala na whai le di o Yesu Kristo po ana saunoanga ia mai lunga sa tau o lana saunoanga mo mua e whapea o lo maua le luka lusu matolu whai pa tau su mal whai whapea lo tamae ye fa manga lo atu ya te lato awa o lato le lole me o lato fai o fitalenga mo mo la le o Yesu Kristo sa fa pena fa yet ai fa ai le yai i popo ngao le li au tau e mo sa tau le ai fa mai ana na saunanga fa mai lo tamai fa mangalo ya te lato o lato le lole me o lato fai o fusili o ile fa tau il tala le o Yesu Kristo o fata tau e fita Roma sa lato sasa ia teia sa lato tutu i ona lima i whao ma ona vai bolo na i tū fasa tau ia teia o fata tau ona au so awa o so sola o mauna au so o le isi toi la talata mai ia teia fata se ma pe teu len fa fiti ia teia fa tomo fa fiti ia teia po fata tau ile motu tangata len ala langa ile mai aso len te ni fa pe atu Hosana ile alo tavita. Hosana le tupu sisili. O fata tau tangata ia wana lato alanga ma whaaya ea ele o Yesu Kristo. Ao leo mo whapeona toi alanga e whasatau ia te ia. O ie o fata tau ia. Po o fata tau i seisio lau whaitau langa sa lato ia i whaatasi mai lato. Po o nisi foi o lau whaseo ma lau tusi upu o whapeona mo toe o yele nganga fu ile pe o toe feau mea sa ia faia o toe fapiana pe o toe faitio ia te ia o yo lo fatau ia man to foi la o le fa mangalo le na faielta la peteria Yesu pe fa pe o po peter Yesu fa fiano fa mangalo ta e fa fitu e pe la yetu la fo e fa malta la Yesu le ai e fa fitu se furma fitu lona winga e fa se la wiva furma e fa mangalo te fatela oka lona winga la e uma le anga ia te ele te tenga uma fitu ko furma fitu le fa mangalo le ai e fa tau ia o le tali lo mawa ile matai o lusu mo leono fa e po lusu fitu mo lusu mo va fa pele o tala le su temio no popo mai o tango fo yo lipu o fa fitayo na vatu le ia te ilato mo e fa beatu mai na tango ia mai no uma o to ia wa lo toto lele o le toto fe ngenga o fa malingina mo tangata to tele e fa manga lo wina ia sala o ile fa tau ia le fa tau mo ta tau fa no tangata le tongola le wa ia fa mo tangata uma la fa ina ia fa pe fa manga lo wina so se tasi me mo o na saunanga i lunga sa tau lo tamai ye fa mangalo ya te lato
Apa wala to le lo me wala to fai. E selekta o le ngona pe a fai atu se si tangata ia te oi o fa mangalo oi le mese sena e fai. Te la ngona o fa maleina pe o tia lo loto aisia o le to ye se loto ma fatia ia te oi po se loto foi le se fa sala. Wa wo lo fa mangaloina o sala ma o ata to wa milanga lo na lua. O le fitalanga le li o si ke usa fa bea. E moni o te fai atu ia te oe. O le aso nei, ta te whaatase ai ma oe i le paradiso. Luka lusu matolu fai poe whasu matolu. O upu ia, o upu na fai le li o isu ke riso. Ona o le pangota ia, sa whaatuta wina whaatase i la to. A o whapea, o na tawemu ia tangata i taimina, a mai ai o ia e whaatautau. A le whaatawemu ia pangota sa la tu iai. Komenta la leli isa fa pena ilu na tuta wa vale fa beatu a fai o le arte o le tu fa ola ia te oi fa tasi mai maua opu ta wemu mo fai fa ro le opu al pantale a fai o le alo le tu fa ola ia te oi fa ola fo ia te maua fa ro le opu le si pantale sa le tuta muta fa mai e te le machau ea i le atua ina ua tātou sala whaatasi mai e to o lua le vaenga lea e i loa i tamba le sa le tūtau matau le ai e leo se pangotāle tangata lea o le alo le atua tangata lea whamelanga tala e te le machau ea ua tātou whaasala whaatasi ma le atua whamele o la tala nga whai il pangotāle le tūtau vale whamai ua tonu i tā ua sala awa o tawia mai ai i ta ua ta mena fai a ua le ele ai ma se mea le tusa na ia faia o eva vai foi la ia i la ngona o tangata o i loa le salamomonia lona loto ma lona i loa o tangata le i le o ngā totonu e leo se tangata i tatau na sala a lefa mai ala tala o le atua tangata lea e loa elesi o le atua ia le tangata le lo ngā tonu ai le o loa elesi te loa e mawhai tato o ma se ka le si ma tato nofo fatasi ai mawhai na lilo ia te oi mai le loa le taua ma te lewe o le mea na whai le atua molo soi fua ma na wala whamai leo tala ale pangutale sa le tuta matau whamai le ie ai o lo malo e mana tua mai ai o lo malo le lava ilo na manatu le malo lea matalia fo o lea wa ala langa tangata whamai o Yesu o le tupu o tangata i uteia o le malo lea wha pia tangata i uteia o la sau Yesu e whatu le malo le peta i ane o le malo le na suma na fio mai ele li ma o mai ele laulangi o le malo le tama o le atua o le tama i le rangi le malo lea e le wa e mata ai whatuina se taimi pia o mai fofuanga le atua whamai le tala al pangtale tutamta whamai ai o mai lo malo e mana tuha whamai lo tala lidi o Yesu e te le tau whaatali se ia o mai le malo rea o le aso nia ta te whiloa i ai ma o le partaiso te lo e te kaude whaatali se e oti e le langi o le aso ne te mau le malo rea pe a e loa le atua rea wa fio mai e ala ilo nalo pele o Yesu ke riso o wane inga lo ia te oe o lo loto si le sila ia le atua la iloa le pamtalea o te tau le sala ia te ia a o Yesu fa mai e le te tau a waia e le aise mea na whaia ia te tau e lana sala mea lon tolu a upu ia na whaia le li o Yesu Keriso i le mata upu e suma le iwa le ione fa upo lusu le ono lusu le fitu fa usili silatu Yesu lona tina ma na so na alofa ina o ia o tutu mai ona feta laile o ia whapea se nae whauta o lautama au whapea atu le so whauta o lotina au wawa ayatu Maria ia Yesu lana tama o tautau mai wawa ayatu le whainga lena whaia i le sasa lea o ma whapea o na tuku ia le sa tauro ma whapea na whaasavali o ia a ngai mai i Sio Salema na i Kolkota whamai sa ia wawa ayatu ma langona whaaltina
awa o tu la fo ina nei sena tama o tau tau mai nei le ri Faaola le ri o Iesu Keriso la ngona o tina e le ilo tele i tamala ngona o tina i whanau aisa awa o la tona la tau whawhailele mai o la tona la tau whatapena ina i la tau mai o pepe me mea ma tau aveina i le iwa masina e malama lama le tina olo i ele alofa whatina o le tina o Maria ia Iesu pe taiane o le ufa sa tauroina o le se toi mafuta atu ia te ia o le ana ia langona ina ai le langona fatina ia le amatanga o la ngaduenga fatalai i kana i Galileia le na fai atu i au auna ina uma le waina famai a o le ala le mea fai mai ai o ia i o tau fai ala ma tu fai tala Iesu na ina walatu Maria o fai atu iai si au tamai mo uma le waina e fa mai funa e le ana ia ta e yo lo te me fa ia ai sau fai i au ona o le ala le me fai mai ai si ta male ai sa nga te lo e le nga sa na ta ma o yo le tua so i fua o yo le alo le tua na fai no a ngelu ia te ia o yo le siri ese o le tamal for langa o le tamai ma moi le tua fa mai le ta ma so se me fai mai ai ia fai ala ba pangale o le tau mai lu o sa tau o leo toi nei se ne ia teia o leo mana tua ele o le upo leo si taulanga ele ta upo lua aluka fai upo tosu ma le lima le fai taulanga o Simeona fa mai o le tamalea e tutu wai ma pa uai tangata e tōtele e fai ma fai longo e tau le angaina mai e tuia fo ilo lava loto ia ati le pelu le langona ma fatia ma le ngaonga o tina o whaatau nuina i upu a leo si taulanga o Simeona o whape mai o le tamalea e whaeloa ai e tau le angaina ai ea e tuia fo ilo loto e tuia leo mo tui lava le meo o iei le langona o tangata o le mafatia o le tinalea e wha mai al tala Iesu funae whauta o lau tamalea o whatusa ia ione au whaiatu le so o walo whaina o ione whauta o lau tinalea fa mai ina wa uma ona fasatoroina le dio Iesu Keriso mo maliu sa fa pea ona fa wa wai so o le o Iesu le tau singa o tina hea o le li Faaola le tatu Faaola o Iesu Keriso o le fitalenga lona fa o lo fa pea o na iemi ta upodusu mai fito tu se matei o fa upo e fa suma leono fa pea tu le tuae lo o tuae se ale mea wa e tu la fo i mai ai ata Fuma le teimi lea tu sa, le teimi lea pe oa le tu waso iwa lona winga pe o le tolu le fiafi. Fumai e tolu tu lana pongi sa atoa i le langi ma le laurolangi. A o toi maanatu ke te mane, le wha pe aile upo le Iesu Keriso lo tamae, a whai e mawhai na vese le le ipu ia te au. E awane i whai lo loto alo finangalo luka lusu ono tosu maneiva. A lewa o mai i lunga sa tauro, a lewa whape mai le tala leli o Iesu, mai loa tuwae. Ai seale me wa tu la fo ia ia ta. Wale na o le tino malangona o le tangata. Ai pita ia ne o lona nganga, wale o toi mawhai o na fisota ia tu i le atua lona tama. Wa wala watu o wale o toi tali mai, o le taimi mua le wale tali mai ai lona tama. Wala watu le tali mai awa wa faa ave e seina nelo na nganga mai ateia. Wale o toi se mafutanga, fa mo le tupole, po le tuasole, na li liu wai a fufonga le li, ele fie vava ai mai ilo na tali o lo iai lunga sa tauro. Wa mafatia le tua wa, li liu wale o toi tali mai, si e fai ulava le mena wala au inai o ie fai e ateia. Wa vai seina mai nei o ia le ngata mai lon tama au le nganga pa ia mo na uso al tala le lei i ona ainga wa fa pe ona vai mai nei o ia se ia nga ia to o ia se fa to no e to miola mo ita to wal fa na o tangata lana fitalenga lona lima na fa pe foile o ia o te fiinu Mga ngana mai le tino al tangata. Awa e tolu i tu lao sa valinga lena sa vali mai ai i Yerusalem ngai Golgota. Sa la ina na matua e matui tui le veveno le la. E na sasa
Mo afu sina, mo leo to ye se vai lo na tino, a o ia lava o hape mai, wa fiaino. Le papa le sa iai le amatanga le fōlanga al whananga Israelu. Le na ngai mai ai, ma vea o ia whamelava ia o ia o le vaiola. O ia o le puna vaiola lea. O ia le na whai le fine Samaria ilunga al vaieli. Ana e lo le whai atu ia te o e se manu te leto e te leto sau i nei te hasu vai ai te ole mai e tau e vatu le vaiola le ia te oe. A le wa ilunga sa tau e whamai, wata fiainu. Wata fiainu. Wala ngona le o le kelbiso whale tangata. Wa le atua le waliu tangata wana la ngona o tangata. Wa ngā lala hai ma ua fiainu lunga sa tauro. I le tolu tula na sinailo na afu. Mo mi ai se vai. Sa ia wala awai o ia i le fiainu. Lana whetalenga lo na ono. Ua whapea ai. Ua taunuu. Ua maea. O na whalavalava ia, o whaatau ina ai, o mai ai, ia fuafuanga le tua le tamaa ia tia. No stai o ia, mo whaatau ina, le mena whinangalo ai le tua le tamaa. Ina o mai le laulangi, mo tu ina mai, mo whina mai no na ola, e whai ele tongi ola mo tangata ang sala. Ma ua maliu ai, ma ua maliu lunga sa taunu. Mo tau no fuafuanga le tua. O tau no o le whaalatanga mo tangata. Wa tau nuu le mena manao ia te tama o lea se ia whaia lama le tongi ola mo le tangata lena ia whapenai ua tau nuu lo uso ua tau nuu mo oe lo tama ua tau nuu mo oe tina whanau ua tau nuu mo oe le whalwhalanga lea le tua o le o toi aise mea e toi baui ai le tato atu i le tua o ia te tanga le whautanga e ala lona maliu lunga sa tauloa o lana saunoanga muimuri, saunoanga e fitu e whapea, mai lo tamae, o te tuuna atu nei lo wanganga yo ao, mai wane whetarai atu ia upu, o na tō aile o lana manava ua maliu o ia luka lusu matolu, whai upu e whase fulu maleona. Whamai lo tamae, o te tuuna atu nei lo wanganga yo ao, ua umalana ngā ruenga, ua leise me tasi o te toe, Famai, ana whanau ngau o ere o le nao, mamali wai. Le teo opo fai salam, o tosu matasi fai upo lima. Famai, o te tui natu nei lo wanganga i loa ao le li ie. Le atua wha maoni, wa e tongi o la ina o au ne. O opu ia wha tatau le mena whaia Yesu Keriso le nei aso i longa o sa tauro. O ia whaia le tongi o la mo i tato. Aisa, e wha maoni le atua i ana folfolanga. O ana fuafuanga e le ese, e tu mau lava e le suia fo i se tangata ai wa ua whaia man wha maoni mo le Faaola ina o tātou tangata e maliu le tātou li o Keriso ua whapeo na wha mautu wina i lava o ia lava o tamai mamoe le atua na te ave se ina le anga sala la lulangi ai sa o upu ia le teitai au to se lau au tau o ia i lunga o le sātauro ai te pātu te tai o to se lau i lunga au tau mai o ia na whapele o le upu e moni lama o tangata mi o tonu le nei tangata e leise me se ai o ia leisa na sala leisa na sala au whaatau tō ina o ia i lunga le nei la au ma whaasātauro i nai se ia maliu tala pilato ina ua whaiatu ia o staulanga malmoto tangata Famaya ina walato o mai le fasa tau ya Yesu mo fasa tio ia famai le tala pilato ya ilato luka lusu ma tolu fai po fa famai on faiatu lo pilato lo stalong sili ma le moto tangata o te le lo se me sala ele le tangata e maliu Yesu Keriso o ia lava o tamai mamoe le ise ila le ise puna o te tau ia le tau langa fina ngalo ia le atua ile ngate le tala he rota mai i le tala Herota, se a fwoi lana leanga ua ia whaia. O te leilo se me whaasala nai o ia oti. Luka lusu ma tolu e lusu ma le lua. Na te leilo fa mai Herota, o te leilo se mea. Pete iane, o le ngalo le atua, ua tuu ia te ia lang sala le laulangi. A wa a le, o le totongi lang sala, o le oti e te tau, le oti o ia mo i tatou. Le pangtasa le tu tau matau. Famaila na tala le pangtasa li tuanga vale wa tonu la ta sala a wata wia mai ta ua tusa mena ta whaia au ia nei
e le se me tasi na Faaleaei'au. E o lava le te tala le na le te to se lau vivi atu i lungo le tua ina ua vava ai atu pe o le ua taunu fofuanga le tua mai whaape atu e moni lava o le alo le atua le le tangata. Truly, this is the Son of God. Leise mea e le anga hi o ia. O tonu ma wale le ato le taulanga o ia saunia mo le tangata. O mai ala na misiona o whaatonu le whenangalo lon tamaa. Whamaya ia le Ioane mta busuma leona lusu malvali. Mo o sau ma le tamaa, mo o sau le lalolangi, o la uto tu ua le lalolangi, mo ua watu i lo tamaa. Te lo mo umala na ngā luenga i lunga sa tau. Whamaya ia, no o sau i la misiona i whai. Se ia sa ili tangata na riloa, na i o to fo i atu lo tamaa mo whape atu. Wa mahea o taunu o mea ua i whai. Ono lea, ona oro na lofa sili sili e se na wā. I one suma lima whai upo sufuma taulu whamai. E le sili lava le alofa se tasi i le nei lava alofa. E tu ina atu se tasi lona ola. Mo ana wo. Te lobo tau wo i tātou i le li o Yesu Keriso. A wā whamai lama tu se whātautu. E iei le wo sili atu lo le uso. O Yesu Keriso i tātou wo sili lea. Whamai haia. E le se alofa e tusa o se alofa le nei. Tu ina atu le ola. E sui e ana wo. O tau whaomoina i tātou e le li o Yesu Keriso. O lona alofa malona ngā le leia i tātou. Le alofa nau leo le atua. Ina ua whapea ona pa'u le tangata i le amatanga kene se tolu whai po lusu mantasi. Whamai ua whaia whai ofu pa'u e le li i le atua mo atamu malana wa. Ua wha ofu ia te ila ua. Taimi mua lea ua whasia i se manu whamaringi na il toto le whato anga i etena. Ua ufi ai la ua manila le lavalwa. Ua vavai e se ina i la ua mai le atua ona le angasala. Wa ave se ina le mamalo le atua sa ia te i la ua. O le lavalwa i la ua ma ua mamai. O tau ma whai tau mai la ua le mate ufi ai i la ua. Aina filfilia i le atua le tamai mamoe. E fasia ufi ai le la angasala masina i nale toto. O le taulanga muli lea na whaia le atua. Na whaia le atua le taulanga mua e ala le manu. Au te whaia le taulanga muli le e ala ilo na alo pere Yesu Keriso. Whamai le taulanga e umai taulanga. O le wha matia ina ni manu a olona laba alo. O whamalingina lona totu pa ia e ese lang sala le lolangi. O whamai le Ioane. Mo motos fumaleono whaape upo Ioane baptiso. Whamai whauta. O ta mai mamoia le tua. O le na te ameseina le anga sara le rolangi. Le te omo mautusia e pero iwa wha e po lusu ma le lua. O na uru whaatasi atu lea o ia te tonu o le me pa ia. E le ma le toto oti ma ta mai povi. A o lona lava toto. O maua tongi o le whaavavau. Moai, mo i tātou. Te whapeatu ia te oe. O lo e molmawina le nei aviai. Ia po le nei fo i tūlau. O te whapeatu. O maua. Oe le ola whaavau, o na le tongi ola ino i tātou, e ala le ri o Yesu Keriso. A tupua e leo langa, i te tono le whaoltanga o la iti lava. O te mene e vava aianga i aile tama ma tene talavau au talavau mo Keriso. O le taimi o le eseta, o peta o le Easter Camp. Te usanga ta siwa fituwalu, o whapea na ieisia ma tō whatama i a tavale mataia. O ia lea sa whapea na mātou whatama i ai. Sa ia whawhailele mao i mātou le upo le atua. O mātou pia nei o nona ngā luenga le whaiere nei tamā mo i mātou. Te whapea atu. O ile lalangi atoa. Ia sa whapea na o hina e le sunga ia tavale mataia. Sa ia whawhailele i mātou. Sa wao i mātou ma ono sa ia i mātou. O upo ne o upu ang na launga na o inai mātou. Tau sangata siwa fitualu, au whaile Easter Camp lei a vele. E ia launga e se launga ma tau tia i laso whapelei na whaasataro inai Yesu, na whapeila na whautaleina. For my, today is Friday, but Sunday is coming. Today is Friday, but Sunday is coming. No fole mo whaasamoina whapea. Leso le nei na whaasataro ma maliwai. A le aso sale toi tū o lo
wanga i mai. O le aso le nei, o le aso le whaasātaru ma maliwa, o le aso sa, o le tei tū, o lo wanga i mai. O umana tāpena ina le ri i whautanga mo i tātou. O ia whia le awala mo i tātou, na wali le non toto. E wawa e me fitu ia na whaamalawina atu. Mo ia e loa, o whaamangaloina oi. Lua ia e loa, o lo ia le avanoa pe a e salamo ma whaamaoni mai lo loto. Lo na tolu e ia le alofa i le mabae o le atua mo i tātou. Lo na alofa whaatama lea i le laulangi anga sala. Lo na wha ia e loa, i le otu la fo ina i tātou e le tātou atua. O le atua matautia o le atua alofa, i le o ia tu la fo ina i tātou. O tātou te le o toe fia inu se mea, o ia o le vaiola, o whaamalia ina ai i tātou, a wa o ia lava o le vai mai le langi mo i tātou. E le ngatei lea, o le mawhailei, o na tātou toe whaasea ai se mea, wa o tau noo mea oma, o le tātou mativa, ma le whaamativa ina, o tamao a inga i tātou le mea na whaia i lunga le tātou. O oma wa mae ea o na whaamanue ina i tātou, e ala i lunga le tātou i ake riso. O le tātou whaamalolonga, na whaia i lunga le tātou, o whamai wa uma wa mae ea o tau noo le whaamalolonga i ate oe. Pa wale le o lo whaatou tua mai te tonu i atea, i e loa, i leise mea whaina ilo tangata, pe atu i natu lo wanganga i le atua, wa o le atua lava, o ia e manatu mai, e anga le lei mai, e fe sosoni mai ia i tātou. Wa lona fina ngalo, i a tātou maua leola, ma i a tātou maua atali e lava. Le nei tuaso, a wane ngalo i a te oi, me fitu ia na whetalai ailo wali i longa sātau. Wa tāpena ina nei le ala. So se le lenga e whai, iso se whainga malo po se peace treaty, e sangi pepa, e sangi ai, e le whapena le lenga le whai ai e su mo tātou. Ma lepe longa, lona tino lunga sa tauro. Ma sofa lona tino lunga sa tauro. Le whamatu se isai a tātou baba iai e leiso tātou nau tō mana o iai. Pita iane, nau iai, se e whaoleina o tātou ola. Lona tino lea, e le isaini se pepa, i al file mumale le lenga lea, na saini ma ai al fao na tu yo na ao mal ma ai al tao sa tu yo na tu wa umaina on sta pena inai lo fao tanga ma lo fao tanga na saini ai i lo na ina sa tau o fao le inai oi au tongo le inai tato o le me na fai le li o security le se la ngona ya te oi e te toi whapei whai no tangata. A umale o langa ma se fuanga le nei. O whea a whai ai. Whape atu i atu oi. Nga tātou o mai le la blaba. Tātou toi whai atu le la blaba. A iei le aso e te toi whai roi ai. E le tangata le na tautau lunga sātou. Mo au o sala ma o sala. Ma le anga sala raulan. A lefa mai. Ua mai au o tau no. Ua whai nei mo oi le watali o le ua whine o ta mamal tina. Pea whapea. E fa maulano matato lo na salamo e pe o le tamotau o le pautale sa le tu tamotau ma fa pe ai o lo mana e mana tu mai e te le te fatali o e mawal malo le tu pe talia le ali o le malo e tupu ma le ali o na swafa o Yesu Cristo fa manuia le tu ya ta fa pe ise la mona i lo loto e te tonu o te fa pe atu e te o ia lava fa pe mai le lava se ala atu, e le se awala ngai tama, o au lava o le ala le upumoni ma le ola, a wa o umana ia tāpena ina, a wha mautuina mo i tātou. A wha pia, o Iese na ngona ia te oe, ia te tonu ma le whātūtua, a wa o le Iesu lea e te ola ai, a o e te whātūtua e te tau tilo ai, mai wha pia ane le nei te talo le a whaia mo i tātou, le ri ia le tua. Wa o le tangata angasala. Wa o salamo, o fo yatu yate fa tai le toto o Kristo wo o wola wo o mangalo o te leina oe e fai mo wali mo Faaola ona so fa pelo Yesu amen amen au mana fai le nekta sa ili le upo le atua
mafutatu ia te le tala wa ise ekalesia po se mafutanga la tau te aoina ia mo te iala ma principles o le upo le atua te ono ma oina i oe ina ia matua faaleagana me lana fio ona sofa Yesu faamanuia tele le atua ia te oe. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel round his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped round him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." "Then, Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said, "Not everyone was clean." When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" he asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example, that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will glorify the Son in himself, and will glorify him at once. "My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now. Where I am going, you cannot come. A new command I give you: love one another. As I have loved you, so you must love one another." By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another.